Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Жарнама Кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Анда эмесе бүгүнкү чыгарышта биз мына жерде орус унааларын тартмакчыбыз, Жигули унааларын. Assalamu alaikum. Машинаны канча деп атасыз? 250. 250 миң. Болушу канча болот? Сүлөсү болот да? Дөңгөлөктөрү кышкы. Болушун канчага бересиз? Окончательно. Байланыш үчүн телефондар 200 берет экен. Салондорду тартып көрсөтүп койлу. Абдан жаңы, таза. Масло экен. Өзбекстандан келген машина екен. Ассаламу алейкум, мына машина сіздерге? Грönçtегі Жигули унасы, Жигули 07. 2009 жылғы авиан 1.6, расход 7.8. Рассказ заводской дейді. Телефон номері 0554 03 93 93. Сіздағы номеріңізді айтып қоясыз ба? Сіз есілі? Шу номер бі? Шу номерге çalsanızдар, мынау ше екі машина бір адамдық екен. Абдан таза уна екен. Масло. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бұл да 07 Жигули 07 унасы. Ишки салондору абдан жакшы. Мына машинада сиздеги? Басы канча болот болушу? 180 екен, сүйлөсө болот екен. Абал абдан жакшы. Жигули сіздерге? Салам алейкум. Бағасын қанша деп атасыздар болушун? Неге чыгарасыз? YouTube'га чыгарабыз да. Аудиодан тарт. Телефон номеріңізді айтып қоясыздар ма? Телефон. Моторларда бит бары таза екен. Ак түстөгү Жигули 06 унасы. Жылы 97 жылғы объем 1.5. Расход 7.8. Коробка механик. Телефон номері 0554 44 52 68. Бүт бары таза екен. Жүріші қандай тартышы жақшылы тартады? 220 деп 200-ге 210-ге беремін. 5 талик. 200 мыңға бересіздер да, если нақ клиент келген болса. 200 мыңға беремін. Ашы коробка 5 талик, канадский вариант. Канадский вариант екен. Чылардан ал, чылардан. Aha, içinde alalım, içinde alalım. İçki salonlarında tartmayın. Boldu mu gel? İçki salonları da addan jakşı. Rabe kança жүрмөн? 40.785 kilometre жүргөн. İçki bagajlar da abdan taza eкен, жақсы. Матагени көрсөтүп кой. Баракай. Бүт бары жақсы. Родной каска екен да? Родной өзүнүн. Каскалары родной. Жақсы машина екен. Канадскийде 5 көрсүн. Канадский. Жо биз видеого тартып атабыз. Жо билбедик. Жигули 07 унасы. Есі жоқ екен. Телефон номері 0551 07 33 31. 2008 жылғы. Көрмедік. Ақ түстегі Жигули унасы. Assalamu alaikum. Bağısın kaça da odaslar bunu? 200 ming kemi var ekan. Жигули 07 унасы абдан жакшы.
Болушу канча болот? 170 миң. 170 миңге берет экен. Салону бар, кожин салону экен. Абдан жакшы. Электропакет барбы? Электропакет. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул да Жигули 07 унасы серебристый түстө. Мына машина кимдики? Билбейсиздерби? 260 миң экен баасы. 260? 260 миң экен. Ээси ким экен мунун? Ээси ким экен? Ээси жок экен. Ички салондору дагы кожин салону экен. Абдан жакшы. Шикарный экен иштери. Бул жакта дагы Нива уналары бар экен, ушуларды да тартып койлу. Нига, Тайга. Дөңгөлөктөрү кышкы. 2005-жылкы объем 1.7. Коробка механик. Балсы договорный экен. Телефон номер 0999 60 90 90. Ак түстөгү Нива унасы. Нива ВАЗ дейт. 21-21. 2000-жылкы объем 1.7. Коробка механик. Басы 150 миң сом экен. Телефон номери 0776 06 05 14. Абал абдан жакшы экен. Бул да абдан жакшы унаа экен. Жигули дөңгөлөктөр абдан чоң. Жигули дейм да, Нива. 1998-жылкы объем 1.7, расход 7.8. Коробка механик, телефон номери 0558 57 57 94. Ички салондору жакшы экен. Артынан да тартып коелу. Жигули 07 унасы. Объем 1.6. Телефон номери чото жарымы көрмөй калыптыр. Бул да кызыл түстөгү Жигули 06 унасы. Телефон номери 0773 81 29 55. Бул да кара түстөгү Жигули 07 унасы. Идесинен сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Баасын канча деп атасыздар болушун? 200. 200 миң. Кеми бар, сүйлөшсө болобу? Кем бар? Сүйлөшсө болот. Абдан жакшы экен. Жигули канчанчылкы? 11. 2011-жылкы жаңы экен. Летний дөңгөлөктөр эми бар. Азыр зимний экен. Летний дөңгөлөктөрүн көрсөтүңүзчү. Биз YouTube'га тартып атабыз. Летний дөңгөлөктөрү да бар экен, таза экен. Почти жаңы экен дөңгөлөктөрү да. Телефон номериңиздерди айтып коесуздарбы? 72 0772 83 00 64. Ички салондорунда тартып койду. Жигули абдан жакшы экен, таза. 2011-жылкы. Жылы 2011-жылкы. Бул жакта да кызыл түстөгү Нива унасы бар экен. Абал абдан жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2003-жылкы объем 1.7, расход 7.8. Баасы 220 миң сом. Телефон номери 0779 56 57 06. Бизге Жарнама Кейджи деген жаңы ачтык да. Баасын канча деп атасыздар болушун? Болушун арзаныраак берем, акча керек сурашына. Арзаныраак. Сүйлөшсө болот да. 200дөн пасып атам. 190 180ге да бересиздер да, если нак клиент келсе. Нак клиент келсе беребиз, кудай калса. Абалардан жакшы экен. Нак клиент келсе 180 миң сомго да берет экен. Бул да молочный түстөгү Жигули унасы. Жигули 06.
Абалы жакшы. Жылы 87 жылкы, объем 1.6, расход 6.7, коробка автомат дейт. Что там автомат деп жазып қойып тұр. 0778 93 58 01. Механик өзі. Бұл жақта Волгада унасы бар екен. Жылы 99 жылқы, объем 2.4, расход 10.12, коробка механик. Телефон номері 0704 55 55 76 0222 77 55 99 дейді. Басын қанша дейді екен? Басы жоқ екен. Договорда. Бұл жақта да чекеден тізілген таза Жигули уналары тұрады. Серебристый түстегі Жигули 07 унасы, дөңгелектері қышқы. 2011 жылғы объем 1.6. Басы договорна. Коробка механик, телефон номері 0555 22 07 75. Бұл да мокрый асфальт түстегі Жигули унасы 07. ВАЗ 2107. Едәс? Біз каналға таптағыз YouTube'ға. 2010 жылқы, объем 1.6, расход 7.8. Басы договорная, телефон номер 0557 17 71 21. Бұл да жақшылғыш түстегі Жигули 07 унасы. Абал абдан жақшы, дөңгелектері летный. 2017 жылқы, объем 1.6, расход 7.8, телефон номері 0552 22 00 27. Бұл да оппақ түштегі Жигули 07 унасы. 2006 жылқы, расход 7.8, объем 1.6, телефон номері 0552 22 00 27. Бұл да қызыл, грön қызыл аралаш түстегі Жигули 07 унасы. 2007 жылқы, объем 1.6, телефон номері 0550 03 59 00. Салондарды абдан жақсы екен. Бұл да көгіш түстегі Жигули 07 унасы. Болушын қанша деп отырсыздар? 150 мың сом болушы. 2007 жылқы, объем 1.6, коробка механик, расход 6.7, телефон номер 0551 07 33 31. 150 мың сом кемі бар. Бұл да серебристый түстегі Жигули 07 унасы. Ассаламу алейкум. Машина сіздерге? Есі білбесер кім екен? Есі жоқ екен. Оларды алдық. Жигули 07. Машина кімдегі? Пегас жоқ екен. Екі 2011 жылқы, объем 1.6, расход 7.8, механик. Басы 270 мың сом дейді. Телефон номері 0556 88 99 96. Жигули 06 унасы, 2003 жылғы, объем 1.6, расход 7.8, коробка механик, телефон номері 05 0706 36 77 72. Бұл машина қиладан бері тұрады екен, есі жоқ екен. Көргенге де бұл бойды екен.